Pa svaki sportista, ja mislim da ceo život teži da bude na olimpijadi i sprema se u principu ceo život za te igre. Postoji jedan mikrociklus od 4 godine gde svojim nekim vrednostima kao što su trud, posvećenost, želiš da zaslužiš da budeš kada je najpotrebnije, najbolji u najboljem trenutku. Pa najvažnija je podrška za svakog sportistu i svakog takmičara koji je na velikom takmičenju, u stvari ta unutrašnja samomotivacija i na kraju i ta težina nacionalnog dresa. I koliko god da ima publike ili da nema publike ili publika da je navija protiv tebe ili za tebe, također podrška tvojih saigrača i tvog tima koji su oko tebe čini u stvari jedan tim najjačim i u stvari ta podrška je i najvažnija. Opet dolazimo od toga da najveći pritisak mislim da ide iz znak samih i znamo da sigurno ništa sem zlatne medalje nećemo smatrati pravim uspehom. Jeste da je situacija možda trenutno malo drugačija zbog celokupne svetske pandemije, ali već kada dođemo tamo siguran sam da sve sem zlatnog odličja će biti nešto što mi ne želimo. Pa sigurno sama težina tog dresa Srbije i nacionalnog tima, ne samo košarkaša nego svih ostalih sportista koji su uvek davali sve od sebe i više od svojih mogućnosti predstavljajući zemlju u najboljem svetlu. Ali moram da napomenem isto, jedan od razloga je zašto se ja bavim ovim sportom je sigurno taj američki Dream Team 96. godine koji malo vučemo paralelo sa našom streetball 3x3 reprezentacijom koja bi trebala da završi olimpijadu bez jednog poraza. Pa sigurno da taj način uspeha prija, imponuje i osjećam neki ponos, ali 3x3 kod nas je igra koja se igra odavno i ja nisam sigurno prvi koji je bio uspešan u ovome, ali možda sam najglasniji i najviše dospeo sa nekim planetarnim uspehom. Ali sam siguran da će i kada se moja karijera završi, sigurno neko nastaviti mojim stopama.